Il-linja tal-ajru Ryanair se tkun qed tintroduċi rotta ġdida minn Malta lejn Tirana l-Albanija minn April tal-2026. Fis-stqarrija Ryanair ħabbret li se tiftaħ bażi ġdid fl-ajruport ta' Tirana u hemmhekk se jkollha 3 ajruplani ġodda b'investiment ta' $300 miljun. B'dan l-investiment din il-kumpanija se tkun qed tkopri 3,000 impjieg diġà eżistenti u 100 impjieg ġdid. Il-bażi ġdida ta' Ryanair f'Tirana se tispandi s-sem tagħha fis-suq fl-Albanija b'aktar minn 450 titira fil-ġimgħa fuq 33 rotta. Malta se tkun waħda minn 10 pajjiżi li se jkunu parti minn dan. Id-disa destinazzjonijiet l-oħra huma Birmingham, Dublin, Milan, Napli, Pescara, Poznan, Trieste, Turin u Verona. Dawn il-pajjiżi se jkunu miżjuda ma' dawk diġà eżistenti bħal Bari, Londra, Praga, Stokkolma u Varsavja. Intqal ukoll li matul il-5 snin li ġejjin Ryanair se tkompli tinvesti fl-Albanija b'6 ajruplani biex ilaħqu ma' aktar minn 5 miljun passiġġier fis-sena. Sa dan it-tant il-linja tal-ajru low cost Wizz Air ukoll se tkun qed tibda titjiriet minn Malta lejn l-Albanija minn Ottubru li ġej.